Ene ithii cia mbau na maabitha a kuma ruhonge rwa mititu bururi-ini Kenya Forest Service ni mareganite na mĩario ya atongoria na aria magitagira maria maturigicĩirie makumakuruhania na utemi wa miti mugaru na watho uria urerikana ati ni ucungiriire hanene kuhwa kwa njuui. And we are planning for those people kusema tunaharibu, we are going to sue them for defamation. Our business are legally there. Na hakuna mtu anaingia pale msituni kabla hajalipa msitu. We pay. Munene wa ene ithii icio bururi-ini Bernard Gitaru akiuga ati ciiko ciao ciothe ithaka-ini ni njitikirie ni watho na ni mahetwo marua ma gukorwo ithaka-ini icio. Walifanya kitu inaitwa wameshakuwa pre-qualified by the Kenya Forest Service. Wamepewa mabarua ya kuwaruhusu wakuwe ndani ya msitu wakifanya kazi. Maafitha a mutitu makiuga ati ni mathuri magando matana mahe marua ma gutema miti. That what they are doing is right if they have proper documents from the headquarters signed by Chief Conservator of Forest. Oho, area cio ni maugire ati ugaruruku wa riera na gucenjia kwa imera nikuo gutumite njuui ithie na mbere kuhwa. Ningi ene ithii icio maroiga miti iria iratemwo ni iria yahanditwo niguo igacoka kugethwo na ithũo mbao. Miti ambayo wanakata ni miti ambayo imefika umri wake na inakatwa, na sana sana ile miti inakatwa sio indigenous trees. Miti ambayo inakatwa ni miti ya pine and cypress. Njuui no irathie na mbere kuhwa na kihonia gigubatara gwethwo na ihenya bururi utanagumirwo ni thina utangihota kwiruta. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Martin Munene.